Din, kasih am. Nah, amat pengal. Itu ya siapa nang bakinjang-kinjut bilang, hai aku asarabah melihat. Oh, nang balang bigiramannya si lawar mata kundang tuh ah. Iya. Acil Basnah. Oh itu ah, Acil Basnah. Basnah bajalan pina mangulipan, hidung mancung bibir habang dampul kandal membari bana. Acil Basnah singgah satu mat ulun mahia, kita berdepatan bapan kiran apa haja barangan. Acil Basnah ulun kaganangan, ujuran karindangan, ulun gandaman. Acil Basnah ulun ambil bini, barunya mun hadang jua. Oh boy, lanang Acil Basnah nialeh. Siapa jua andihnya. Nangkat dia pak menurut pemikiran sampian amat pengal. Oh ma, aku siang malam memikirkan Acil Basnah nih ya. Udin walutai. Nah, ulun jin rusak barangnya amat tungawai. Oh boy lanang ay Acil Basnah. Baluknya jin ulun hadang dua. Wih Acil Basnah bajalan pina mangulipan, hidung mancung bibir habang dampul kandal membari bana. Wih Acil Basnah singgah satu mat ulun mahia, kita berdapatan bapan diran apa haja barangan. Acil Basnah ulun kaganangan, ujuran karindangan, hati ulun gandaman. Acil Basnah hakun kahampian, ulun ambil bini, barunya ulun hadang jua. Acil Basnah ulun kaganangan, ujuran karindangan, hati ulun dandaman. Acil Basnah hakun kahampian, ulun ambil bini, barunya ulun hadang jua. Hakun